Učimo se Japanese. Tema lekcije: kuhinjski pribor. 皿、 Krožnik, ボール、 skleda, カップ、 skodelica, マグカップ、 lonček, グラス、 kozarec, 受け皿、 krožniček, フォーク、 vilice, スプーン、 žlica, ティースプーン、 čajna žlička, 大さじ、 jedilna žlica, ナイフ、 nož, バターナイフ、 nož za maslo, 箸、 jedilne palčke, ナプキン、 prtiček, ランチョンマット、 podstavek za krožnik, テーブルクロス、 prt, 鍋、 lonec, フライパン、 ponev, フライパン、 ponev za cvrtje, 片手鍋、 kozica, 蓋、 pokroka, やかん、 kotliček, ティーポット、 čajnik, ピッチャー、 vrč, トレー、 pladenj, 盛り鉢、 servirna skleda, サービングスプーン、 servirna žlica, まな板、 deska za rezanje, ピーラー、 lupilec, おろし金、 strgalnik, 泡立て器、 žlica, フライ返し、 lopatika, お玉、 zajemalka, トング、 klešče, 計量カップ、 merilna skodelica,
計量スプーン、 Merilna žlica. ざる、 Cedilo. 腰器、 Sito. 天板、 Pekač. 耐熱皿、 Posoda za peko. ミキシングボール、 Skleda za mešanje. 綿棒、 Valjar. オーブンミット、 Kuhinjska rokavica. エプロン、 Predpasnik. キッチンタオル、 Kuhinjska krpa. 塩入れ、 Solnica. 胡椒入れ、 Poprovnik. 瓶、 Kozarec za vlaganje. 缶切り、 Odpirač za konzerve. 栓抜き、 Odpirač za steklenice. フライパン、 大さじ、 泡立て器、 Želite zavedno ohraniti te besedo spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.